dada nini? Mimi sichoka. Hii maisha. Dada, kwa nini unalia? Mwenye nyumba alikuwa hapa jana. Akaniambia tumpatie pesa zake. Tumpatie nyumba. Alitupa siku 5. Tufanye nini? Dada, acha kulia dada. Tutafuta kazi dada. Kazi wapi? Dada, Mungu atasaidia. Please acha kulia, okay? Dada. Please dada. No, acha kulia. Please, okay? Oui, allô? Ouais, je vais trop bien, ça va. Non, non, pas encore, je cherche toujours. Ok. Ok, j'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite. Dada, sikia. Unakumbuka rafiki yangu mwenye nilikwambia kile siku? Unakumbuka? Sikumbuka. Okay, haina shida. Sasa ananiita kwa kazi hapo, ambapo biko nafanya interview. Sawa? So, acha nienda kwa niwanya angalika Mungu atasaidia kazi, sio dada? Please, okay? Merci dada, okay? Acha kulia, sawa? Sasa Mungu atasaidia dada, please. Acha nikimbie mbio, sawa? Mungu akusaidie. Sawa dada. Mungu. Hii maisha ngumu. Atiwe kesho. Nikwambia acha kulia. Nikimbie mbio bwana. Sasa dada na wewe basi mbio. In the stillness of the night, when all is calm and bright, I feel your presence, Lord. Your love's my guiding light. Through every storm and trial, you've been by my side. Your love a beacon shining, in you I abide. Jesus, your love surrounds me. It's a melody so sweet. In your arms I find solace. In your grace I'm complete. With every breath I take, I'll sing of your endless love. Jesus, Savior, Shepherd, you're all I'm dreaming of. Marambajije ndibo. Reka Indimi unabikoze igihe kingana iki? none se ubundi uzi indimi zingahe Imana? Nawe urambaza. Mubizi ko rumwe nk'urw'inka. Ururimi rumwe Imana? Nose shaka ko dukeneye umuntu uzi indimi nyinshi. Niko biragenda bite Imana? Gusa ngiye ngomba kurwana intambara Imana. Ndarwana inkundu paka kakazu kabonye. Urumva? Fasha mani nzago. Jewe naribi wowe cika nanjye nsubire mu kazi sibyo? Jewe nzi akazi ngiye gukora ahangaha akazi ugomba kukabona wangu byanze bikunze Imana. Umushara wa mbere twatatu cerebro we koro. Oye naribi musaza. Sawa koro umuti. Oye kabisa. Hello. Hello. I'm coming to the interview. Sha mwana mujye muvuga ibinyarwanda. Ibyo bintu byo kuza mwiyemera muvuga ibyongereza turabizi ko muri abanyarwanda mujye muvuga ikinyarwanda. Urabyumva? I'm sorry, I don't understand Kinyarwanda. Oh, sorry. Yeah, What do you want? I'm coming to the interview. You are too late, man. But go there to a receptionist. He will talk to you. Yes, thank you. Ça. C'était à cause de la pluie, je suis désolé. Dieu, alors il faut que je la demande si on peut t'interviewer, ok? Ok. Miss Anna? Miss Anne? Dore wa muhungu nakubwiraga n'uyu nguyu kandi yatinze kubera imvura. Nta kuntu wamufasha se ukambariza boss nimba batamukora interview. Désolé. C'est Alors tu me vrai. fais un... Comment ça va? Ça va. Dis-moi, et ta soeur, comment elle va? Ah, ma soeur. Je sais pas. Hi. Hi. Hamza. Yes. Come in. Okay. Sure. Trade the direction.
Umekuja kufanya interview? Ndio. Okay. Nani amekwambia kazi hapa tuna kazi? Na rafiki yangu anatumika hapa ndio ananiita anaambia hapa kuna kazi. Okay. Nako. Jina langu Hamza boss. Kazi imefanya miaka mingapi? Jango wa kwanza boss. Kwanza. Ndio. Hamza. Umezaliwa wapi? Nimezaliwa Kongo. Kongo. Ndio. Kongo. Kuna shida. Tunahitaji watumishi, lakini watumishi tunahitaji si wa nchi zingine. Hapa tunatumikisha watu wa Rwanda. Sawa? Boss. Samahani boss, natamani ile kazi sana boss. Samahani ya nini? Natamani ile kazi kweli kabisa. Usinombe msamaha. Boss, samahani boss. Tafuta nafasi nyingine tu. Hapa tunatumikisha watu wa Rwanda. Sawa? Hatutaki watu wa nchi zingine. Okay? Tafuta nafasi nyingine. Boss. Sawa? Ondoka. Kama kunyumba kuna kitu ni pekee na dadangu boss. Naomba usinombe msamaha, okay? Sawa? Tafuta nafasi nyingine, okay? Boss. Samahani boss. Samahani. Samahani ya nini? Natamani ile kazi boss. Ondoka. Boss, please. Nisaidie boss. Ondoka, unichelewesha. Sawa? Yes. Vous avez d'autres manettes ce jeu? Nagushakaga umwanya muto sinzi ngo uboneke. Unaona? No. Niba bidatinda nta kibazo ko ndimo ndihuta cyane nakererewe. Nenda kubaza abantu bakozi bashya bari mu gukora muri interview banemeze bite? Abakozi bo baritwara neza ndikona hari abashobora kuzabikora neza ku isoko riri hanze ahangaha, ariko hari ikibazo namwe nacyo n'ikibazo kijyanye n'abanyamahanga uri kohereza. Abanyamahanga muri ino kampani ntabwo bakenewe. Hano bagomba gukora abana b'Abanyarwanda. Urabizi ko hanze hari abana bagomba gukora bafite ikibazo badafite akazi, nibo tugomba gukoresha muri kampani. Abandi banyamahanga nifuza yuko bihorere ntabwo ari ngombwa ikibazo. Uravuga abana b'abanyamahanga, wibuke ko ibintu dufite kurenga umupaka. Abo banyarwanda bose siko babishoboye. Imyenda dufite ntabwo izambarwa n'abanyarwanda gusa. Amabaga hari nazafatwa n'abanyarwanda gusa. Inkweto zihari ntizizambarwa n'abanyarwanda gusa. Dukeneye ibintu byacu ko birenga umupaka. Kandi wibuke turimo turakora na Afurika ngo dutere imbere. Wizanamo amarangamutima y'abanyarwanda. Abanyamahanga bashoboye bakora akazi. Ntabwo bagaheza abanyarwanda badashoboye. This is Africa. Icyo ni ikindi umuntu ashobora gutekerezaho yitonze, ariko ubu ntabwo ari nonaha. Reka dushake umwanya tuzabiganira kuko ndabona ndimo ndihuta. Ntabwo tuzabiganira ibijyanye n'abanyamahanga, ariko numva atari ngombwa ngewe. Okay, gusa yo kuzashishoza utazakoresha abantu batabishoboye ukuntu kwe ko harimo abanyamahanga. Okay, tuzabiganira nta kibazo, ndimo ndihuta. Barakoze. Sawa. Oui, Nadine. Oh, Hamza, enfin ton téléphone passe. On t'a appelé? Non. Le téléphone était inaccessible. Non, on m'a pas encore appelé. C'est vrai. Hein? Alors, si possible, parce que tu as déjà décroché ton travail. Hein? Wow! Quoi? Wow! Dada, bila pata kazi! Wow! Dada! Asa dada, bila pata kazi!
Mimi napata kazi. Unakuwa unaenda fanya interview. Pale kwa nafanya interview mara nita dada napata kazi. Dada kula nyama. Dada tutakula nyama. Mimi kaka yangu. Acha niende nivole dada napata kazi. Mungu asante. Acha nikimbie dada. In the depths of my despair, you lift me from the clay. Your love a healing balm, chasing my fears away. Though I stumble and fall, you never let me go. Your love a river flowing, washing white as snow.